FIFA World Cup sang ni somni paru khelme ka quarter final kheltran ani don ta a zanina hian men reidewero angai dona dar khalle chan veya France le Morocco anin ma chon don mi then khat du khir deuh hlek tan chuan naktuk jing dar khalle chan veya France le Morocco te hi anin ma chon don ti deuh kher angai bok o me hetiang hun vela in khel tur ka soi hian zanin zanlai pela kan ti deuh tlang puya adik chia lo deuh zok ani poin alonga thatu te lama chuan achiang zok tlatani zan ina hian men riangai don ani ti an hriat chen pha thina chumi ani thina wang chuan anol puina kan hriat chian tlan theihna turin zan in zan lai pel kan han ti mai khan afia deuh bik riau tlat maya chu wangin zanin zan lai pel ti in kan soi tlang puya ni ti kan hre thiam don nia engpo ni sela ram pani te hi tun ma in voi ruk an lawin ma chon towa France voi li chakin Morocco hi voi khat an chaka voi khat anin hne tok anin ma chon ma sak ber hi kum sang kha zakwa samruk paruka dai to khan September thla ni in international friendly match ha Morocco hi gol ni gol khatin an chaka heminu hian tornoi difference an tia kumsa khajakwa samret pariata in ma chon le in France hi gol ni gol khatin an chak thunga heminu hian king Harsa tu international kapa kumsa khajakwa samko pariat khan anin ma chona gol ni ve khunga in ne tokin penalty shoot out a gol ru gol nga in France an chak shamani ti chuan kumsa khajakwa samko pakwa a international friendly match ha France hi sikhat fain Morocco laka an chak leya ti chuan changni pasaria khan friendly match ha vek gol ni ve khungin anin ne to ka chumi nuwa chuan kumsang ni somni pani FIFA World Cup khan semi final match ha France hian sini fain Morocco hi an neya final anin pet kai ta ani kha chutiang chu team pani inkar an su nu lo om to ania an history and chuan France hi an chung nung zo kani ti chuan kumin World Cup hian France hi an khel enin an turu hem sia kumin World Cup hian champion tura khan ber an ni tia soizui na po atama an che dan en hian a om lo ran mi alo kumin World Cup hian kumsang ni som pariat le sang ni som ni pahnia an game a in an game flow hi ala dik zok zuya hei wang hian Didier Deschamps World Cup France an champion masak ber kumsang khajakwa somko pariata an champion tuma an captain ngei mai ka hroina hnuaya hian World Cup azona voi thum final lu turin an din mun a tha a an form enin an lu be seina po asang view mai chuti rual chuan knockout ani to awangin eng anga form tha po cheswal ve thei an nia France final lut ngai tura khan ber pola ngai nima sela an maba ka all sam om don lo Francian kumsang ni som pariata final lutin an championa kumsang ni som ni pahnia final lut lein an champion ta lo thunga kumina final an lu le chuan azonin World Cup final voithum an khel don tina ani ma se kong le lama thlir chuan World Cup anti ho thei dewangem o ti ngai dan om thei ani Francian World Cup hian group stage cha an chak 5 vek tumin an championa chu kumsang khajakwa somko pariat khan ni in khatiang su nu an nei to awang khan kumina group stage cha an chak le vek boxia champion le turangai na apun pha na sa le desama kai roi team hian kumin World Cup hi an ngam leya match an khel masak palia gol thum an khung klingzia chu mai ni lovin World Cup a zone zatin match nga a gol thum an khung klinga World Cup hian match nga chung a zone zata gol thum khung klingzia thei masaber record an siam tharani he record puitlin tur hian sangni somni pahni World Cup finala Argentina laka gol thum an khunga kumin World Cup Senegal laka gol thum khungin Iraq laka gol thum an khung leya Norway laka phechon gol li khungin Sweden laka gol thum an khung bokani hetiang record an siam nu hian run of 32 a Paraguay sikhat fain an neya gol thum khung talo ma sela Paraguay laka in khel an thununa defensive game khel tlat team Paraguay kha anin no na sa em maya Francian gol tamjok an khung thei tabik lo chawani game in open pa ngai takni sela gol tamjok an khung ngei arin om Zlatan Ibrahimovic point soin he France team hi dol zo tur team tam ka mulova Sweden po poikati pui khop mai Francian gol an khung don ti kan hresa vek boxia France level randaya om an nia World Cup no moi choi ngei tura rin lo beran ni atia Zlatan hian an ram Sweden France laka an Tlawm kha mak atilova anin Hmaah khan France in gol an khung ngei don ti kha arin danani chu wangin Sweden in France laka gol chua an Tlawm ta kha mak atilova adem lem lo bok France chu kumin World Cup team thabera angaya champion ngei tura khan bera ada mia to kumin World Cup hian France ti mu nam tu chu Michael Olise Ousmane Dembele le Kylian Mbappe te hi an nia anni kianga khelve thin Desire Doué le Barcola te hi an lak fu bok
Olise hi kumin World Cup a playmaker che thaber ti Theihna a chan chu assist panga anei to kumin World Cup a Olise aya assist nei tam anom lova Olise assist nei zat nei tlingpo anla om lovani FIFA World Cup a hian Edison khata assist nei tam ber chu pele khani in kumsang khajakwa somsari World Cup a khan voiruk assist aneya Olise hian pakhat chawin a phak talo chu wangin FIFA World Cup hun khata assist nei tam ber record pele an kumsang khajakwa somsaria dai to asiam tun thlenga khum chu soilo ni rual tu po la om lo hi Olise hian World Cup avoi khat khelna hian ni rual na chance anei sang leya khum thei ngei tura be sei po ni in Olise hian a khuma record thara siam vai chuan he naw hi chu khovelin a level hi ada sang zual khopang Usman Dembele hi rin lok thiam har chi quality sang Ballon d'Or hial dong tu ania Mbappe ai chuan kan da hniam mai thei ma se Mbappe don thei ri lo dong tu chu Dembele hi ani tlat Dembele that zual na chu a thiam te lul nen a quality a san te lul nen hian mani indu tok na midang laka in lak san na konga hian zia thalo anei ve hau lo hi ania team ta na in lan chi chente ta na in pe phal chi ani mani ma sial lo taka khel thei ani na hi a lut zual na tima atang kai zual na ania chuwangin khingpuite tan po ven thiam a Harsa zual pha thin hemi chhor tur hian Mbappe alo om ve run boxia France ma chon tur ramte tan chuan engtin nge kanin ve nang ti hi munmu po tua manglova ngai tua nge ngai ani lo thei lo Mbappe hi kumin World Cup a hian Messi ti lova gol khung tam ber ni in Haaland nen gol sari ve an khung towa Messi gol riat khung tu chau aphak lo FIFA World Cup a hian match som pakwa khel to in gol som pakwa a khung towa assist panga anei tel cheu match a khel zat gol a khunga hei ringot po hi pui takani match a khel zat aya panga a tam goal contribution anei te hi aro puina bel cha tu ani bok Mbappe hi chu club level a ain international level a hian abonzo ka aro pui ri zok tita ila apom om khopang international level a chuta po World Cup a le ngal hetiang a borok angam hi chu amak zok hiala teenager ani lai atang to khan zam anei lo reng atlang nel maya player dang tam tak anglo takin Mbappe hi chuan World Cup hi anin kota a khel big emoni ti turin intinei tu takin huai takin tlangnel zetin a khel mia maya World Cup khel tur hrim apiang nimain a hriat chu player Kylian Mbappe chu ahnunga ama chomtu te tu tenge kan ti chuan Ballon d'Or dong to Dembele tunlai football khovela playmaker thaber te zingami Michael Olise te annia Desire Doué emo Bradley Barcola emo antel ve thin bok Mbappe tan chuan gol khung tura in pe bak ti turdang aum lo ti ta ila chutiang khop chuan gol khung na chance tha anei don ti hi achiang ngal vek maya a finishing ti thatura alo in pe vete omna tur muna ahun taka om tura alo in siam rem vete chu Mbappe tan chuan atok reng maya mani thabok chomtu thabok Mbappe ni lo zia hi ngai tua chen pau le ama po hi lom veng tur ani achiang thar thin French defender po an nei thale maya English champion Arsenal rinrol Saliba le German champion Bayern rinrol Upamecano in koptir thein Spanish champion Barcelona rinrol right back a Jules Koundé an nei cheu boka left back a la du thantur an nei tha a Europa League champion no moi choi lim Lucas Digne nge Champions League no moi choi lim Lucas Hernandez nge European top club ten andu chunga Saudi top club Al Hilal panta Theo Hernandez te hi chutiang chu du thantur an nei ani midfielder la Real Madrid player poimo Aurelian Tchouameni le experience nei tha Adrian Rabiot an oma Manu Kone la Roma in nga na anni pathum hi in khel chok thin team game tinget tu te annia tuna France team a hian Ibrahima Konate Malo Gusto Marcus Thuram Kante Zaire Emery Mateta tele player dang an ko te hian khelna hmun an changmeu lova heng ho hi chu player poimo zok te ti ha damna player khek huna phoratana anti te anni deuh ber ramtam taka heng player an chhormang lo te hi bultan tua tel ngei thei tur khopa quality sang te player langsar le thatak tak te annia ma se France a hi chuan an leng meu lova thachang dol tua man ani deuh berani hei hian he France team thatzia hi ati chiang zual bok ome he France team hi an va neina pakhat chu an player te an tha ani mai lova team anga an khelin an thatel klat ram tam tak golden generation mang kan hreto thina superstar rual nei chungsia team game tha nei mi alote lo chamzui ta anom nual towa tuna France hian an golden generation an mangsan lova
ma se Zinedine Zidane hun laya an golden generation kan soi thin kha tuna an team hian an hnai hle a ngai ani chutiang khopa tha player langsar tak tak engemaw zat kol tu chu ni in chutiang an ni kara chuan team angin tha takin an khel ho thei tlat maya player anin lungruala an tho ho na a tha a inpum khatna tha nei chungin team game tha an lan tir thei zel maya chu chuan an thanna bel chain mitam tak ril ruwa champion turarin kaiber an ni chan po hi player tha tak tak te hian team game tha an khel chhuat thin wang hi ani pakhat chu chuan result tha akeng tel tlata result a thata an nge hle si chuan engwangin nge rin an hlo hle lawang chutiang din hmuna ding chung chuan kumin world cup quarter final match khelin Morocco an ma chhon do na African ram hein elna a telzinga ladam om chhun hi an hne ngei po arin oma ma se cheswal ve thei an ni ti ero hriat telangai Morocco hi kumin world cup thleng tu ram pathum zinga tlama saber Canada pe tlatu an nia Canada an pe tla kha amak ran lo quarter final an thlenna konga hian Brazil an ma chhon ma sabera Brazil kha an hne teu hle khel thajok ni chungin an wa nei tok lova goal khat ve ve khungin an hne to kani Brazil ngam takin in elna bulan trana an du ang tak result lo chuak lo ma sela faklakin an khel an nuwa Scotland sikhat faya nein Haiti goalie goal nin an hne leya an chaka an result a tha a round of 32 an in pet kai ma se an tlar hnung hi ngai ti thalo thin ania goal an chuana enin in siam that an ngaina langsar chu an tlar hnung hi ani ti in an chungchang soizui ani chutiang kara chuan champion be se ramjinga mi Netherlands kumin world cup a hian defender phei chu anei thaber te zinga mi an hi lang chu chutiang team chu an ma chhona ma se Netherlands in an hlau tlat defense a anin novak maya khati chung khan goal phur ma sajok ni chungin Morocco hian goal an khung thei ta thowa penalty shootout a goal thum goal ni in an chak Netherlands laka khan van nei se chuan penalty shootout thleng lawa chak thei tur an ni zoka Dutch goalkeeper khan a save pui thin e maya Morocco hian penalty an thlen ve pha ati thei chutiang team kumin world cup an khel hnuwa da san zual an mani aya mitam takina an da san zok Netherlands poina an hlau khel team an nia Ashraf Hakimi tunlai football khovela right back thavera mitam takina an ngai nei tu Morocco hi an nem hau lawani he Morocco team hian France hne ta sela mitam tak chuan makan ti lawang chutiang ti thei tur khopa tha in ring tok world cup masa a po semi final hi lawin pet kai to an nia African ramzinga Morocco aya world cup a thengsang an om lawani Morocco hi match an khelna hnung samthum palia Tlawm lovin an kal tluang towa France laka anting he zawang em ti hi zanina hian kan hmudona an ma chhon tur te that zia ngai toin Morocco tan chuan fiana haw tak lutuk turani an paltlang ero chuan semi final an lut ni mai lovin mi ten an da sang zual sotang kumsang ni somni panga August thangnuwa Morocco hi an la tlawmia lova chuwangin he Morocco team in ring tok tak mai kal tluang tak mai hi France hian an hne theidon em ti hi zanina hian mu chak om chu anita a France tan hian cheswal theina tur team an ni African ramzinga World Cup quarter final lut ngun ber chu Morocco hi ni in African ramzinga hian FIFA World Cup knockout round B ka chak ngun ber an ni boka voili an chak to African ramdang World Cup knockout round na voi ni chakling an la om mia lo lain Morocco hi chu voili lai an chak towa hei wang hian World Cup a hian Morocco hi African ramzinga chuan da san an ni lo thei lawa hengte awang hian FIFA World Cup B ka hi chuan Africa khomwal pui IO pakhat thlangdon ta ila Morocco hi thlan ngei ngai turan ni achan chu African ramzinga World Cup a ramro pui ber chu Morocco hi an ni tlat maya ram anga ngaina le du sakzong thlir chuan mitam tak chuan Morocco hi kan thlang hau lawanga ma se World Cup a an suang hnu le an record te kan en chuan Morocco aya African ramro pui zok World Cup a hian an om lawani chu wangin tuna African ram ladam om chun an ni po hi anin me hleya an game enta ila an tha an tho thang tha a naupang lam talent nei tha an neya experienced player an nei tha boka wanglai mang mek chenin player thatak tak an nei ayu buadi kumsom pariat mi an midfielder phei hi chu European top club te in chu ron ni in France club lil ta na khel mek hi France player te hrechiang tu France rama in khel ani miawa wanga France player poimo tak tak ma chon fo tu ania France laka hian NB tur zinga atelang Morocco hian anding lam sir hi an mang thiam zuala Hakimi Buadi le Brahim Diaz te in kopin dinglam atanga an han nor tak tak hi chu
an tempo asang si an chuan a tha si an ball pet adik box si ya an khing puite tan dan har tak an ni thin chuwangin France point an veilam an ven uluk zual angai don Morocco hi team Huaisen takan ni ya an mani aya footballa ramro pui jok te an mani aya player ne thazoka ngai ram te po machon sela an kol fu zela an attack ngam zel an tangrual thabok si ya France tangrual tha kan soya Morocco tangrual thala tu khi team anga tangrual konga chuan adang bik chuang mi alo chuwang chuan zanina team pahni game fight thei zet tlo tak team work nei tha anin machon don ania Morocco hian FIFA World Cup knockout round na gol khung tamber Mbappe le athiante an machon don ti hrengrengin film takin an khelanga France an mut thluk zeu chuan Morocco hian poi an khoi nga lang Morocco hian ball an changtlem jok ani point anin thlau lutuk lo mai theya he African team hian an du anga ball chalai an tum ve ngat zela chuwanga team thapo paltlang thin an ni Morocco hi chuan ball chan ve duna alian tlata ball chan chuan an attack thei ti hi an kheldan phunga bet nget em ani chuwangin ram then khat anga defense vek attack ve vak ngam lo ang chi kha an ni ve hau lawa an Tlawm ani poin Huaisen taka beile chungin an Tlawmang chu he Morocco team danglamna ania France hian game all sam tak an machon don lo ti hi thil chiang sa ani chuwangin an khelhun hi keini huna hi chuan tlai dewin langma sela in khel munom takan mudon ti in asoi ngama en shram chi chubaka chuan Morocco hian kumsang ni somni pahni FIFA World Cup a an beisei an puitlin zo lo na an kong dal tu France laka hian phuba an la theidon emti hi zanina kan mu turania World Cup masa kumsang ni somni pahni FIFA World Cup a khan Morocco hian run of 16 a Spain an petla a chumi nuwa chuan quarter final a Portugal an petla le a champion tura khovelina angai zinga mi ram pahni an petlang nuwa Morocco hian semi final a France an machona ti chuan France laka sini final Tlawma final an lut zota lawani kha khami tum khan France hian minute ngana leka Theo Hernandez mangin ma an ruaya second half minute somsari pakwana a Randal Kolo Muani mangin France hian an goal nina an khung lea ti chuan goal chua lovin sini fine France an chaka France hian final anin pet kai zui kha result kha Morocco hian an thei ngil don lawa tunjuma hian phuba la ngei tumin World Cup masa a semi final a an jin kong ti top tu hi kumin World Cup a hian quarter final a an jin kong ti top sak tumin an machon vele ngat don ani Morocco hian World Cup masa a khan Mbappe le Dembele te machonin an lo danil towa khawang khan in rin tokna engemaw chena chun an nei arin oma mase kumina hian danglam ta chu World Cup masa a France an machon tuma France tana left wing a khel Mbappe hi tunjuma hi chuan center forward a khela ti chuan ahnunga Dembele mai nilovin Olise aum tel taboka chuwang chuan Morocco tan hian an machon tur hi machon haw tak tak turani chuti rual chuan France po hi an machon Morocco laka hian kan soitak angin an film khur hle angai dona Morocco hian France hi ne ngei tumin an machon don an ril ru pau khau lutuk le team anga an quality sang lutuk hi France tan chuan film khur hle na turani ole khadichin khatun tuma kan topic kan soizau theihna chu nivele photro se